ассалому алайкум бинандаҳои гиромӣ, барномаи иттилоотии ахборро аз телевизиони Тоҷикистон мустақиман манзуратон мегардонем. тавре иттилоъ додем, сарвазири ҷумҳурии Корея Ли Накён бо сафари расмӣ дар ҷумҳурии Тоҷикистон қарор дорад. имрӯз дар доираи сафари расмӣ ба ҷумҳурии Тоҷикистон сарвазири ҷумҳурии Корея Ли Накён ба майдони дӯстии шаҳри Душанбе ташриф оварда дар маҷмаи меъмории ваҳдати миллӣ ва эҳёи Тоҷикистон бо арзи эҳтиром ба таърихи пурғановати мардуми тоҷик ба пояи муҷассамаи асосгузори аввалин давлати тоҷикон Шоҳ Исмоили Сомонӣ гулчанд баргузошт. дар ин маросим меҳмони олиқадро намояндагони ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва дигар шахсони расмӣ ҳамроҳӣ намуданд. идомаи ахбор. соли равон тибқи нақшаи пешбинишуда бояд дар ҷумҳурӣ 2 миллион тонна ангишт истихроҷ карда шавад. бинобар афзудани таносуби корҳои қабаткушоӣ ва маҳдуд гардидани захираҳои самараноки тарзи кушод аз тарафи ширкатҳои истихроҷкунандаи ангишт барои коркарди зеризаминии конҳо замина гузошта мешавад. гузориши ҳамкоронамон. тибқи маълумоти расмӣ дар 6 моҳи аввали соли равон аз тарафи корхонаҳои амалкунандаи соҳа 716 000 тонна ангишт истихроҷ гардидааст, ки нисбат ба ҳамин давраи соли гузашта 111 000 тонна зиёд мебошад. масъулони корхонаи воҳиди давлатии ангишти тоҷики вазорати саноат ва технологияҳои нав мегӯянд, то охири соли равон истихроҷи ангишт ба зиёда аз 2 миллион тонна расонида мешавад. ба иқрори мутахассисон то ин замон зиёда аз 60% захираҳои ангишт, ки шароити аз худкуниро бо тарзи кушод доштанд, истихроҷ гардидааст. дар ҳоле ки захираи ангишт барои коркарди тарзи кушод коҳиш ёфтааст, бо талоши мутахассисони корхонаи воҳиди давлатии ангишти тоҷик истихроҷ бо тарзи коркарди зеризаминӣ афзоиш дода мешавад. ин таҷрибаи нав нест, аммо талаботи ба худ хосро дорад. барои расидан ба дастовардҳои аз ин ҳам бештар, ба роҳ мондани истихроҷи ангишт бо тарзи зеризаминӣ ба манфиати кор дониста мешавад. бо ин мақсад айни замон дар чанд корхонаи истихроҷи ангишт барои ба истифода додани конҳои зеризаминӣ корҳо идома доранд. ҳоло бинобар афзудани таносуби корҳои қабаткушоӣ ва маҳдуд гардидани захираҳои самараноки тарзи кушод аз тарафи ширкатҳои истихроҷкунандаи ангишт барои коркарди зеризаминии конҳо замина гузошта истоданд. соли равон корхонае ки истихроҷи ангиштро бо тарзи зеризаминӣ ба роҳ мондаанд, ба миқдори 5039 метри тӯлони корҳои напкани омодасозӣ ва ба миқдори 2071 метри тӯлони корҳои таъмирӣ барқароркуниро ба иҷро расонданд. имрӯзҳо корхонаҳои истихроҷи ангишт ба монанди шахтаи фон яғноб, комбинати металлургии тоҷик, талко ресурс, дион ангишти тоҷикистон ва сиёвуш сохтумони шахтаҳоро вусъат бахшида барои истихроҷи ангишт техника ва таҷҳизоти замонавӣ низ харидорӣ намудаанд. дар нимсолаи аввали соли равон ворид гардидани бозду камбайни нахбкании пуриқтидор дар пешрафти соҳа, хусусан вусъат ёфтани корҳои марбут ба истихроҷи ангишт замина мегузорад. шумории техника ва таҷҳизотҳои шахтавӣ 377 ададро дар бар мегирад ва соли равон барои коркарди зеризаминии конҳо 25 адад техника ва таҷҳизотҳои шахтавӣ ворид шуданд, ки аз онҳо 2 адад комбайнҳои ҳозирзамони нахбкании тамғаи UBS 90 ва 135 мебошад. ёдовар мешавем, ки имрӯзҳо фаъолияти беш аз 250 корхонаи саноатию энергетикии ҷумҳурӣ ва марказҳои барқу гармидиҳии пойтахт тариқи ангишт ба роҳ монда шудааст. айни замон дар 3 корхонаи азими истихроҷкунандаи ангишт, корхонаи фаръии шахтаи фон яғноб, ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди комбинати металлургии тоҷик ва ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди талко ресурс барои таъмини маркази барқу гармидиҳии Душанбе-2 бо ин навъи сӯзишворӣ корҳо вусъат меёбанд. ҳамарӯза аз ин 3 корхона ба маркази мазкур ҳудуди 6000 тонна ангишт интиқол дода мешавад. тибқи маълумот дар соли равон нақшаи таъмини марказ бо ангишт 1 миллиону 100 000 тоннаро ташкил медиҳад. таъкид кардан ба маврид аст, ки барои бо сифати баланд ва дар сатҳи зарурӣ иҷро намудани нақшаи чорабиниҳои дахтдор, фаъолияти мунтазам ва самарабахш ва омодагӣ ба давраи тирамоҳу зимистони солҳои 2019-2020 кормандони соҳа тамоюли афзун намудани истеҳсолро идома бахшида
мақсад доранд талаботи тамоми соҳаҳои иҷтимоию иқтисодии кишварро дар ин давра бо ангишт сари вақт таъмин намоянд. дар шаҳри ҳисор ба истиқболи ҷашни 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии тоҷикистон бунёди иншооти гуногун бо маблағгузории мақомот, ҷалби сармоя ва ҳашарҳои дастаҷамона идома дорад. дар ҳамин доира навсозии системаи обу кӯрҳоизи беморхонаи марказии шаҳр оғоз гардид. гузориш аз шаҳри ҳисор. қубурҳои оби хунук ва қубурҳои партовпартоии беморхонаи марказии шаҳри ҳисор навсозӣ карда мешавад. ин тадбири муҳим дар доираи омодагиҳо ба истиқболи ҷашни 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии тоҷикистон сурат мегирад. айни замон корҳо бо ҷалби коргарону мутахассисони маҳаллӣ аз тарафи ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди бунёдкор идома дорад. дар маҷмӯъ тақрибан бо дарозаи 460 метр қубури партовпарто ва зиёда аз 360 метр оби хунук иваз карда мешавад. навсозии қубурҳои об ва қубурҳои партовпартоии беморхонаи марказии шаҳри ҳисор бояд давоми 3 моҳ ба анҷом расонида шавад. дар доираи омодагиҳои ҷашни 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии тоҷикистон қубурҳои обу ташноби беморхонаи марказии шаҳри ҳисор иваз карда мешавад. корҳо бо ҷалби сармояи хориҷӣ ба анҷом расонида мешавад. дар доираи нақшачорабиниҳо ба муносибати ҷашни 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии тоҷикистон ба роҳ мондани корҳо имкон фароҳам овард ки бунёдкориҳо дар шаҳри ҳисор вусъат ёбанд. навсозии сохтори обу ташноби беморхонаи марказии шаҳри ҳисор бо ҷалби сармояи хориҷӣ ба анҷом расонида мешавад ки зиёда аз 420 000 сомониро ташкил медиҳад. ҳамзамон дар ин баробар ҳайати кормандони беморхонаи марказии шаҳри ҳисор дар корҳои ободонӣ ба таври дастҷамъона саҳм мегузоранд. дар солҳои рушди деҳот сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардуми мо созандагиҳоро идома дода талош мекунем ки беморонро аз хизматрасонии сатҳи баланд баҳравар созем. марҳила ба марҳила ба анҷом расонидани созандагиҳо дар доираи ҳадафҳои ҳукумати мамлакат бо мақсади баҳравар намудани ҳамагон аз шароити беҳтари хизматрасониҳо дар беморхонаи марказии шаҳри ҳисор сурат мегирад. дар доираи равнақи созандагиҳо дар муддати кӯтоҳ дар беморхонаи марказии шаҳри ҳисор системаи нави обу ташно мавриди истифода қарор мегирад. сокинон дар ҳама минтақаҳои мамлакат корҳои созандагиро вусъат бахшида барои бо дастовардҳои баланд истиқбол намудани ҷашни 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии тоҷикистон талош менамоянд. дар ноҳияи шаҳри Туз бо саҳмгузории соҳибкорону сокинони ноҳия баробари дигар корҳои ободонӣ ҳамзамон роҳҳои сатҳи маҳаллие ки ба таъмиру навсозӣ ниёз доранд ба талабот ҷавобгӯ гардонида мешаванд. гузориш аз ноҳияи шаҳри Туз. طبق نقشه چاره‌بینی‌های مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ناحیه شهر توز اوید به کارهای سازندگی بنیادکاری به خاطر استقبال سزاوار جشن 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان در حدود ناحیه تدبیرهای آبادانی ادامه دارد که در این سمت سهم صاحبکاران و ساکنان نظررس ارزیابی می‌گردد. در همین دایره ساکنان کوچه نعمت بخاری و جماعت شهرک شهر توز در همکاری با بخش دین تنظیم عنعنه و جشن و مراسم‌های ناحیه مقصد کردند که توسط سهمگذاری دسته‌جمعانه راه ماشینگردی دهه خود را که سالیان زیاد تعمیر نگردیده بود منفرش نموده برای رفت و آی واسطه‌های نقلیات در همه فصل‌های سال مطابق گردانند. برای با صفت و جوابگو به طلبات راهسازی انجام دادن کارهای نوسازی راه متخصصان و تکنیک‌های مؤسسه دولتی نگهداری راه‌های اتومبیلگرد ناحیه سفربر کرده شدند. زیاده از 300 متر راه را تعمیر یک لخت با اقدام گرفتیم به انجام رسانیم. این اقدام پیش گرفته از طرف نمازگزاران مسجد جمعی و مبلغ ذخیره نموده حج به اقدام گرفته شده است. قابل ذکر است که عملیگردی نقشه و برنامه‌های گوناگون دولتی در سمت رشد محل به منفعت بوده. در این زمینه اینفراستراکچور ضروری و شرایط ارزنده کار و روزگار برای ساکنان در دوردست‌ترین ده و روستاهای مملکت مهیا کرده می شود. طبق اطلاع بخش دین تنظیم عنعنه و جشن و مراسم‌ها و مؤسسه دولتی نگهداری راه‌های ماشینگرد ناحیه شهر توز به همین مانند عمل بنیادکارانه در کوچه رودکی جماعت شهرک شهر توز نیز از جانب صاحبکار و ساکن همین محل دولتیار کوکانیو بیش از 3 کیلومتر راه منفرج کرده می شود. شهروندان نیت خانه کعبه داشتند بسیار کارهای آبادانی راهسازی و دیگر ساختمان‌های بنگاه طبی پول و دیگر کارهای آبادانی اقدام گرفتند. از طرف صاحبکار کوکانیوف دولتیار 3 کیلومتر پررگی اسفالت پوش نمودن اقدام گرفته است. برابر وسعت یافتن کارهای ساختمانی و بنیادکاری در دیگر انشاءات جشنی راهسازان ناحیه نقشه دارند که تا جشن 30 سالگی استقلالیت دولتی کشور بیش از 30 کیلومتر چنین راههای تعمیر طلب سطح محل را با دستگیری صاحبکاران و ساکنان تعمیر نمایند. تورعلی صاحب نظرов، پرویز سفرов، اسکندری دولت از ناحیه شهر توز برای برنامه اخبار.
дар хоҷагиҳои деҳқониву инфиродии шаҳру деҳоти Панҷакент ҷамъоварии зироати кишоварзӣ аз ҷумла картошка, хушук барои захираи хӯроки чорво ва ғалла идома дорад. хоҷагидорон ки дар масоҳати 5000 гектар картошка кишт намуданд, мувофиқи нақшаи пешбинишуда бояд 7000 тонна картошка ҷамъоварӣ намоянд. гузориши Фарҳоди Раҳмат. соли равон аз ҷониби саҳмдорони хоҷагиҳои деҳқонӣ аз 11244 гектар замини корам дар зиёда аз 5000 гектар кишти картошка гузаронида шудааст. тухмии навъҳои серҳосилу ба иқлим мутобиқ ки аз ҷониби кишоварзони ҷамоатҳои деҳоти Саразм, Ёрӣ, Суҷина ва Халифа Ҳасан кишт гардиданд, имрӯзҳо ҷамъоварӣ карда мешаванд ва деҳқонон ҳосили дилхоҳ ба даст меоваранд. кишоварзони 814 хоҷагии деҳқонию инфиродии ҷамоати деҳоти Халифа Ҳасан аз 2000 гектар замини дар ихтиёр дошта дар 650 гектар кишти картошкаро ба роҳ мондаанд. тибқи дурнамо соли 2019 хоҷагидорони шаҳри Панҷакент бояд 100 000 тонна картошка истеҳсол намоянд ки аз рӯи нишондоди ҳосилнокӣ ба ҳадаф расидан имконпазир аст. аз 27 май ин ҷониб ҷамъовари ҳосили картошка сар шудагӣ дар хоҷагиҳои ҷамоати деҳоти Халифа Ҳасан 235 то 280 сентнера ҷамъовари картошка гирифтосем. дар заминаи анҷоми саривақтии корҳои агротехникию ғизодиҳӣ ҳосилнокии картошка дар минтақа аз ҳар гектар 235 то 280 сентнерро ташкил додааст. деҳқонон ният доранд ки ҳосили хубе ки ба даст оваранд ҳам ба фоидаи худ ва ҳам ба захираи тухми солҳои оянда захира намоянд. дар ҷамоати Ёрӣ низ нақшаи кишти картошка пурра иҷро шудааст ва нашъунамои он хуб ба назар мерасад. дар ҷамоати Лоиқ Шералӣ кишоварзон нисбат ба соли гузашта майдони картошказорро 220 гектар зиёд намуданд. боқимонда зироатҳои полизӣ, тарбуз, карам, лобиё, сабзи, киш гузаронда шуданд. ҷамъоварии ҳосили зироати ғалатдонагиҳо бо истифода аз 24 техникаи соҳавӣ хоса комбайн ба роҳ монда шудааст. тибқи маълумот ҳосили гандум аз ҳар гектар ба ҳисоби миёна 25 сентнерро ташкил медиҳад ва дар баъзе хоҷагиҳо ин нишондод то ба 35 сентнер расидааст. дар тамоми водии Зарафшон ҳосили ғалла пухта расидааст, чӣ ҷав ва чӣ гандуми тирамоҳӣ, ва фикр мекунам ки ҳар чӣ зудтар ба дарав оғоз кардан яке аз омилҳои баландҳосилӣ ҳам ҳаст. зеро ҳосил талаф намеёбад, зуд ба даст меорем ва омили аз ҳама асосӣ фикр мекунам ки замин баъд аз дарави ғалла барои кишти такрорӣ омода мекардад. то ба имрӯз дар майдони 460 гектар замини холӣ гардида кишоварзон кишти такрорӣ гузаронидаанд. чорводорӣ низ барои сокинони деҳоти шаҳри Панҷакент шуғли асосӣ ба шумор меравад ва дар заминаи мусоид омадани обу ҳаво хоҷагидорон кӯшиш доранд ҳарчи бештар хӯроки чорворо захира намоянд. дар маҷмӯъ дастовардҳои сокинони деҳоти Панҷакент дар соҳаи кишоварзӣ имсол назаррас мебошад ва ҳар кадоми он бо ба даст овардани ҳосили дилхоҳ дар фаровонии маҳсулот дар бозори истеъмолӣ ва дар ҳамин замина таъмини амнияти озуқаворӣ саҳми назаррас доранд. рӯз то рӯз ҳавои фасли тобистон гарм шуда ҳарорат дар минтақаҳои ҷанубии мамлакат то ба 45-48 дараҷа мерасад. мутахассисони бахши санитарию эпидемиологӣ барои пешгирӣ аз ҳар гуна бемориҳои сироятӣ ва заҳролудшавӣ ба тоҷирону соҳибкорон ва нафарони ба савдои кӯчагӣ машғул буда корҳои фаҳмондадиҳӣ анҷом медиҳанд. гузориши Абдуразиқи Азиз. طبق معلومات مرکزی آب و هواسنجی فصل تابستان خصوصا ماه ایول نسبتاً گرم پیشگویی کرده می شود. حرارت هوا در ولایت ختلون که از قسمت جنوبی مملکت محسوب می یابد نسبتاً به پایتخت جمهوری تا 5-6 درجه گرمتر بوده تفاوت دارد. در بعضی روزها گرمی هوا تا 46-47 درجه می رسد. بلند شدن درجه گرمی هوا به گفته طبیبان به سلامتی انسان زیان دارد. مخصوصاً در این هنگام استفاده از آبهای نوشاکی، یخماس‌های سریراهی و دیگر انواع غذایی در زیر آفتاب گذاشته شده استعمال کردن به خروج هر گونه بیماری ها موجب می شود. در نتیجه گرمی هوا در گرد و اطراف در آب‌های ایستاده در غذاهای تیز تیاری که دیروز تیار کرده مانده شده باکتریاها افزایش یافته زیاد شده و در نتیجه استعمال کردن این غذاها گرفتار بیماری‌های سیراتی آدمیزاد می شود. مخصوصا فروش محصولاتی در زیر آفتاب گذاشته شده می تواند که انسان را تا به هلاکت آورده رساند. از شهروندان خواهش کرده می شود که از هر گونه محصولات در شرایط کوچگی
استعمال نکنند. حرارت هوا گرم می شود، طلبات ارگانیسم با میوه سبزیجات زیاد که هست. هنگام خریداری، هنگام استعمال باید شسته استعمال نمایند. در تشکیلات و مؤسسه‌های مکتبی و تو مکتبی و دیگر جایهای بازی کودکان اهمیت اولین درجه باید داد، چون کودکان چون همیشه آب رو از جوی و کانال ها، آب‌هایی که برای نوشابه مطابق نیست استعمال میکنند، میتواند باعث پیدایش بیماری‌های سیرتی عمومی گردد. از این کارها باید ما باخبر باشیم و سعی راهی رو پیشگیری نماییم. با گفته طبیبان پیدایش باکتریاها از رعایت نکردن حالت سانیتری گیگینی یعنی ناشسته استعمال نمودن میوه و سبزیجات و پولیزی ها منشأ میگیرد. در شهرهای بختر کوشانیان پولیزی ها در چند حالت به فروش گذاشته شده است. طوری ما مشاهده کردیم قسمی از سوداگران در سویه درختان و یا زیر سویابان ها پولیزی ها را نگاه می‌دارند و برخی از آنها تربوز و خربوزه را در آفتاب سوزان پیشکشی خریدار می‌کنند. از همین خاطر تقاضا کرده می‌شود که هم فروشنده و هم خریدار در حفظ سلامتی خود و دیگران بی‌طرف نباشند و با مقصد درآمد ناچیز به جان شهروندان خطر ایجاد نکنند. عبدالرزاق عزیز و ولایت ختلان اخبار. بیننده های عزیز، این بود یک چند خبر و گزارشی که همکارانمون تا این لحظه بهر شما آماده نمودند. خیر، سلامت باشید.